you know the lemma ka ni future ka le zaina lui bona mo kana na ko na no the pi higa the lu ma le zaina ani future ka le sa kra ke mo bele jo future ka le na ka singra ma service me retire ka mo jo college ka ITS ka training pe ko tin kum ka training pe ve ka pass to lu ta ti mo za retire pa ka lu ta ko le raki do ta te ma dikente lu sing di congress no pere da kam di be ga training pe lo so ai ga church na retire pa ka ta ko no oh I have trained the wrong people yeah da ga realize le evangelist wo ai si na ra ma si lo ne si pom ra ma so ben pom nya da wa lo de tin tui pom ni sem kya hai ja ta da training ta mo da pom ra ma ti congress ro ka na ra ma si training ta lo so ai ga retire pa ka ta so So I have trained the wrong people. No productive. Redaga bazu pada ga. Sina no point of training te bisa. Ika sang ba? Ika sang te. What why Matthew chapter 15 verse 14. Matthew chapter 15 verse 14. Let them alone. They are blind, leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Kono itu kaya sesa pakai lo. Kono ya hamik set orang go leaders le. Saudara lo parisi mana sadusi mana. Se hamik set mana wadi zai na hana nama kui kiye kau zai le. Kono itu pakai belum. Pharisee man, Sadducee man, leader le, je kono ikaran claim tu je, I leader le, je high roller sa je ndu je, leader te bulus do, kono ya haruina pui ma bau, kak sang besi ma bau le, pe mix bau le, sida je kono itu kai sang mai nela, kono ya pe mix tu leader bau le, mix mana mua le je na. Jika mau polis ya, mau pergi dia ke udele. Aja ni harus sih tu orang le. My BBS Sunday School church ke leader tu ramai, unika leader pun ramai. Wajah na point tu teh udah, kata ibu anui blind leaders sangbara. Karena rui pun zaitun besi sek besi lu dah nam tak ke. Aja rui pilih ni, kering pilih ni. Ring betul apa yang pilih ni je, zun zaitun, merah dia, harap le peze, hai, mana dari merah le, merah dari kalau kami kiki le. Tinggi yang kering sebab beti wanita pe, nang kibe, aise bilo, ZBCA, Longer Children Ministry, nanamai, BBS Teacher Orientation, ZNBC ke bang Longer. Kuni lang na na tak belum kan main nama nak leza teachers me kaya saya dilizu idea share tu rahang pipi gumza wan wajib melakukan yang siapa kali kenapa kali kerana na harusnya ni tu boy bisa bag sang be kalau tei be makanya ketai tei be sang durang ya harus kuning singki be itu nanti ngomong ni dagari pepe Nazar Jesus Christ asiknya tinggal dekat kolom sekile. Amin. Ayah kopi jaga sama. Ada kopi normal bunda, mau bunda, ni sekian kira orang saya point sikit discuss design. Sebenarnya saya ni berkata ni. Agar sampai bisa an effective teachers. Saya pilih. We get spelling ka koi rumala ko clarity se we get e clear betul ko clarity se spelling se koi tulala. Tada introduction ke kaga tai bisa ragu kala pe bro ka kale Ephesians chapter में दाई को करके के पेज है ना ragu gifts pe we get prophecy la way vision la way missionary la way evangelist la way por ke teaching kagat table is a kala ke kone
na anu ina ka oza te ka ka te za mi te je te ka te ma ka haragu ka la ka haragu ka la ke pe bro ga vision ru na zai na prophecy ru na anu ka la ni na le ka na teaching le za ka la ka le ida za we should not take it lightly anu serious te za oh ai za haragu gift ka le ze ba mi da ga lo za anu lu ma le la ka le các tế bào or pui các tế bào za đi làm cái này đây bây giờ cái gì cái mà cái gì mà cái hơi mà bắt đầu bằng bây giờ các tế bào or các tế bào pui này cái tế ấy mấy cái này bắt đầu bằng cái này các tế bây giờ mà gì mà các mày nếu rõ tế bây giờ người đâu tế có bây giờ nó mày nếu rõ tế này mà chỉ có bây giờ các tế bào các tế bào pui bằng gì cái này đây bây giờ mà gì bằng này cái hệ bề bầm này, cái khu bề bầm này, nên các cái tế bào ministry is a very serious business này. Các cái tế bào dài, các tế bào sang mà anh này, còn này là cái mà sĩ quan tua về dài, sĩ quan tế bào bầm này. We need to have a foresighted vision. Mà sĩ quan tua về, lịch sử nào mà cái này sẽ na ngon giúp về. mà sĩ quan tua về, xíu đó, cái sự về, mi đó cái, sĩ quan tua về bên Malay, rồi là sĩ quan đều về rồi bên Malay, các cái tế bào, các tế bào đi đó cái, anh ấy sĩ quan đều về rồi, lịch sử nào số này giúp biết bên Brazil sang này, rồi, mà can tiếng cái đó bên Malay, các cái tế bào trong đó cái sang đấy nó, anh ấy mang tiếng ra này. Có tế bào tu lu tu su sa này sát tuổi, thế này tao tuổi bây giờ, thì xin nam ram nem tu nào, xem mà cái, mi sam sa đấy giờ, tiếng đó, ý sao phải là xin nam mình kinh đó, ý sao phải là chia sẻ đó, xin nam là số evaluate đó, cái sự của can tiếng về, các tế bào trong đó cái sang đấy nó, bây giờ cái can tiếng về, bằng ra đây, các cái tế bào giải cái tế bào, xoay cái gì cái mina sang में सोयरा sang में जिग नहीं नाने के तेग तक आई ब्लॉग है mina sang में मिलियन में सोयर ले for example के डार्विन उन्हें साइंस दे ब्राम दिस इज द डार्विन थ्योरी है डार्विन ले जा पुंग पे लो लास्ट के उनकुई ले बिसिलु पले रिग्रेट ले जिम है अको ना लो मो का रिजन ना लो मो जा mà bây giờ pale zoang này dân mi hàng lấy ra ngay lúc đó thì cái pale answer phải lọt đi không? As agu theory quan quỷ đấy lúc đó cái đấy mình nó sang lắc million nên nôm tên gì cái quỷ đấy vào trong đấy nó bây giờ đi không? Ở pale regret đấy là sai đi không? Darwin theory này, ông này science này mà siêu evolution theory đấy. Đấy chỉ cũng giờ đang ở giờ cái đấy là giờ mắc cái răng ngoài lo cái quỷ gì do ideas के मामले में सीधा उजागर करना रासम ले ना inspire के मले देखो मुझे जिसु ने सातार नो वो मैं सातार ना राना ले ना तिंगे ना सातुम के लो सुकांग ने तिंग कुते लो ते लो सातार साप के सम के ने को inspire के लो विदा का लिशिना में division पे division ideas के है बोना पे division लेकिन विदेन से इधर उजागर करना सम के क्या सम में भी क्या मिना सम में रिंग सिया ला मिले और सिगने năng xăm xa rồi tính ra này rồi này có cái tì về cái này ai bắp mà nè ngõ cái đó sang này apo ramai dah cái quality tính là bộ lấy được bằng cái đó năng có cái tì sẽ effective tiêuเลยnăng có cái tì về cái gì effective tiêuเลยcó cái tì về beo opui tì về gì về gì hàng cái này tôi mà nói lại cái này One का कते बजे पैसिव संग रहंगे इंद्रन डाले जाय कते गए बे फरासी नोहिम संग रह का कलम बनाई तरी जे कते डाले again philosopher कहना our philosophical concern should be teaching applying and living virtue ethics as a Pamposi Malay scholar में ना कोर्टे पे ऐसे सब क्या करें अनेका का तय भी क्या प्राचीन और मिसाल ना पैसी मिसाल ना सब जगह ना तेरा ले
Zai ga philosopher na rawai bisa. Anui ke te bisa. Anui ka te bu anui bu concern da apply to ra. Ja anui ring ting like ring ting ya apply to zarur ra. Na no mai BBS ka te bisa. Lesi na no ba ka na le za like ring ting ya apply to zarur ra. Na go classroom four corner classroom ta pa design na loi lu ta pa hala pa design na. Na class te ben bu lesi na ben su pi ba mo ri ko. Lesi po sai ke za na le za long se sa za lu hai. Ze za na le. Pekan ge pelam besar. Kau lihat dalam ini. Number one, an effective teacher. Number one. Anui oza effective division na ke sang lai zai na number one ge harine puibe ringting. Spiritual life. Ciza Sunday school, BBS, whatever. Aiza God business lay anui ne deba. ZBCA go business mang lay. Zane Hangkang go business manglay, ZNBC go business manglay na BBS the best Sunday school things. You are in the God business, God's business. Haragu business ka naman ko ni. Harasam ke da raji suna sa baklay ka nang na sa nam ram na ka. So you are in the God's business, not in your business. Sidaga haragu business ka pang sai siya number one. Gap ni da ka haruin na puya na. Zaina spiritual life theory. Rasam ke kagate ibe or pui tiro me ana aruigane rongkiri sirale zai aruigane baptize tiro me rale Jisune pakane mze rang ze kang mabe arui nangui lutau zai rasam orot talo zai kate talo zai Lay ex kai gut sai ka ram ni gumse anui aiza rasam saka kali le nang Sunday school ke BBS ke uza de rasam saka kali le idaga rasam sa jigna haragu ning sing lulu janam te rale ragu ning sing dekom lu allow design na haruina nang suke enable te sangne haruina sukuera sangne knembo kimsa message sa panele sa toida Kene bo si shooting game tadi kan, wong pe, anu ini kom tak tahu lo. Dalam Jerusalem so pakai sih kan boleh lo. Jisu rasam kedai perega Jisu punai long samai lu rasam ja, punai pauterang tu Jisu ne sile. Aiza arasam punai na sata kuda, arasam sata pulonya. Harui go rezi, namun tidak na arasam dah punai samai lang lay besilu dah tiga Jerusalem ke koleu lang, arasam pau dah ga Jerusalem ke koleu zai na, namun itu kau nak ke ina lang kau lay, siapa go rezi siapa lulu dah zai na, namun Jerusalem ke tu sulu noi, jisu na formula lay beda kali, dah itu ke E1, E2, E3 tu je, ini kalau riwayat, yes, evangelism 1, 2, 3 tu je. We should start from Jerusalem. Saya bilang dia Yesus tinggi melimtate, dan luda dia kini berbau Jerusalem dia bang poli deli. Yesus tate, Yesus nak masuk tu dia kini potem malay. Yesus ram saya sudah polu saya. Hari ini mi ketau kau jawab kira, penuh dia kami nak baptize tu le. Hari ini pergi le, kau samsa le. Hari ini penting le daga. Lesisi makpe hakanim makpe Peter be. Sejam pe busang le para som so abiga jena sang som si me loli lule je me he. Jalo si te makpe. Jas Galilee bakke adui kanim ro je makpe. Kena sang pe busang ba ruine pe bidaga jena sang som me message ka kena loli lule. Sigum ja haruine punilum ke ja baptize le Haruine pe kuile, signa Jisu bu direction sai sija punai rasam ja kata Jisu gnai. Starting from Jerusalem, Judea, Samaria, kedai loyo sampai punai kota ni. Namanya BBS ke uzate uza. You and I should fill with the Holy Spirit. Reconceive na ni lupuilo uza sama lai zai na. Nango classroom go teaching ja. Something like guy they break school ram ke class kan toy ruza
ภาษาแกกันถามว่าผมจะสื่อสารตัวเองที่ผมเคยสันเด BBS แกบางรู้จะพวกริงบางสังเวยก็เตะริงก็เตะสิบลักเลยที่เป็นสิ่งนั้นอันไหนกู teaching ก็รู้เนี่ยปุยมาสิ่งนั้นอันไหนกู teaching ก็อันไหนแล้วก็รู้เนี่ยปุยรู้เตะมาสิ่งนั้นฮันนามเราเนี่ยได้ต้องมาเลยแล้วนั่นตาก็รู้เนี่ยปุยรู้เตะรู้ก็ฮันนามมันก็ effective เลยเป็นยังไงเลยรู้เนี่ยคุยกันได้เลยเพราะสิ่งนั้น number one character จะอันนี้รู้เนี่ยปุยรู้จะลุงอะไร teacher มาเลยนะรู้เนี่ยปุยรู้แกอันนี้เตอร์อะไรรู้เนี่ยปุยรู้จะรู้เนี่ยเด็กแบบไอ้นี่อะไร A good teacher is like the rising sun that comes to fill the empty and dark minds with the highest of the education. Ananika Mishra post statement gerane. Uzar kima na lo miting bamige. Naimik papa naimik sun rising sun. Tay palai bisa pelung waka. That's it. Paring ting pui silu je. Paring ting waka zaitun tadi bukan kau leh. Uzar ki mana teaching tu bisa. Mai mulai boleh sih nama classroom na sama milong miting. Tahu kau bamule. Jisu lam tu sima, tinggi ram lam tu sima, mizai lam tu sin semua saja. Milong miting je. Long leh je long kau leh bamule. Kenapa hari ini pui lu je nang teaching tu belum ya. Penuh ida ke je. Penuh long bapa boleh. Penuh long bapa boleh. Penuh pui zaitun bersika je penuh bapa boleh. Oh jadi Aiga courts tepune rang je vishrada rang je ane uza ki be sangra kamui bige ba manga kababa lights toibe jamna sangra pejana class toibe jigene ninga phai je class bam tula ke po samaya wa ninga lakti be tipe mara ane uza amle sama ko mala le yugo kaigena nam don rutati be class le matan rutu be lo ya tada di bizare Posama ega listener me wong darus, pukul kelas mau agak ningsat lei, pukul kelasan toilet kerana nilai listener me tewi silo le, nilai listener me tewi sile. Rasa mara, kena listener me na asal pukul kelasan tres am kerana, jukai nilai bisa, aku ikut lah be, usah sama tu. So you have lighted something in their hearts. Listener belum ke, unsur gue kuat apa? Nang ni be, nang kelas toy ni be, betul je na you have lighted. Nang pambil saya nang toy be, dia siapa? Let's see kumle, usah misal. Anu ya God's business ke, tak terpoleh. Aja, government go business tu malay, Manipur government go business malay, India government go business malay, kena Jesus business. Tidak ke? Arwina Jesus Christ abu arwi kering ba arwina puilu ja anui communicate lo ga agu ja desina ma ga ki ge no le ba ale number 2 capable dedication Christian ministry na palena anui capable ministry le namai ne aga tapramene volunteers te tapapnya sawa ma pasale pulu ma le nalo da ni ngai ga kalau mau kerja, drama itu je, lo masang masuk dah, kita kelihut je, hanam, galung berapa, family welfare nak kira mau rale boleh je, saraga boleh kan sok bekom tala lekena, ya, ita boleh, ina tahu le, ina tu tahu silu aram bekom tu tahu, aram mana poin apa ke, terus bop kau le, dia miham kau le, belum swimming lo nang luang ini, ni agak mido dia saya bisa tak kau balik. Government le na dia sauza my training over ane kya dia gari sui mangdo ka kya offering hai ore dai ministry mo ni ni pocket en roi lo tele big lo Christian ministry na just dedication my name BBS ke usa ate ba lam harong ne te ba lak kre ne te ba you have to dedicate ta ga sok le sok kam lo rang le se ka pa lo te sa right is a dedication nei meaning got the look se lang be ne te be business malai kana mirun runa kat paluza aja ra thale aja thaule ine te le ke se buza anu kat paluza te le
bây giờ cái này các cái tay mà anh này mình cũng rồi bây giờ mình cũng miền mà cái gì rồi cái ngầm đấy là lúc bắt cầm sẽ tao tiêu rồi bây giờ cái này class routine sai suy ra tao tiêu mà rồi cái này cách bắt cầm cái lúc về lung suy này nam ra cái tay rồi có xoay về về năng enthusiasm năng tiêu ta cái có xoay về ra tiêu rồi năng có environment ra ta tiêu rồi cái rồi có xoay về ra ta tiêu rồi cái năng này lừa rồi lấy năng BBS mà mong đấy ai nè dân ai lên người speaker nó rằng đó environment á năng số cái cả tuổi bị vong có ngõ ta này bên mình lồng bom này bên mình green này bên mình management cái ông sang lập cái blog cái ai có một situation này phải có đấy cái này là sao bằng mi à bé có xoay bé cả bé harui lum bao giờ năng này năng có environment cái create ra này xong cái Mr. A bộ tôi cái suy đấy đi máy này accent tôi chỉ mà lưu tôi cái Mr. A Miss Y dập suy đấy về chỉ lưu cái năng này sport học tôi có này còn này càng sao tôi vì cái này lên này càng sao tôi cái năng có environment ý đi không so when you are in the BBS cái bằng gì này environment năng có environment ra học ta cái lúc cái lang kêu lúc cái từ lúc cái xoay về ra tôi mira anh lúc tôi mira hele tôi lúc xoay về ra accent tôi lúc xoay về ra tôi đi cái gì vậy lúc cái sắp cái lúc spoke environment ra năng lên create lên có đấy đấy nên xíu vậy đấy mira mình ông số cái sợi vậy là dọc tôi lùa các sợi buông một cái năng lên cũng phải năng lên đấy là bộ BBS one week they will go to xoay qua cái rem nào cái last mile rồi từ đó học luôn còn nó phải nó đấy người này experience lâu rồi ai nghe mình ta thể tình à bắt đầu suy giờ long ca liêm một liêm sau lắp tiền bơi tùy nè sao mà mình tùy nè chỉ cái món thôi bắt cầu đủ cái này chứ không mình tìm bắt cầu cái này rất là xoay bằng cầu con này chứ đó ai có một cái environment ra năng này creative lên chứ boleh tak? Meramai suatu lewat orang ni semua kan năng này sih tetap pakai ni. Rozak mana sih tetap pakai na mi lu di sabtu dah kau kau meh. Nam ramah saya barang ni ma ini kau lah ni. Agar ni BBS orang kan. Loi di mai sam le zaiting ba lu za ko sai mai dari mari sih naik kakak. Nam ramah terkai lagi ni. Le tôi tìm mua lù xài ra tao đi ra tao đây ra ai cái dây bây giờ có xài máy ra BBS nó bằng to đi ra này cái có mic kêu dây bên đây điểm nào xí bỏ lý ra mày nó có là gì tôi vì lo bây giờ bắt xoay thế mà cái gì còn đi nó có câu vào này cái nó bắt xoay thế mà cái bắt xoay thế này cái tôi điểm nào là tí không nam ram ra uzam ram ra cái lọ bên này là saraga melomon sang ra lấy chuyện nào nếu do mà lại cái lọ bên này luôn, asal bắt xoay tới cái cái rui xe tu, đây bơi xe tu, bắt xoay cái rang như tu đi, xem nào đây là interest của mình đây, nè, năng này còn cắt bắt cam mà lúc tới cái năng này bắt xoay cái sẽ tiêu rang cái cắt bắt cam mà lúc năng mà xí tu đó, năng tiêu xí tu đó, năng tát xí tu đó, cái bắt cam mà lúc sẽ tiêu lâu cái sẽ, là đây sẽ support cái effective teaching. Saya kulai, gengsi is very much important. Hanam tu teh ke, anu gengsi makluar ke, nam sungai merai kui beli apa kau? Merai teh is nam sang kulai. Passion, merai teh gengsi Sampai nam bu classroom ke, nam ramah karakter sampai kurang lebih mungkin. Simtang moi de ningalap makau zo. Tadi na, na pernah bang munggu color change tu tadi besi kau ni. Anu yang apa tu careless, kau kilo ni sebenarnya, kilo pernah saya lah, pernah tengok tak? Dia rata bisa, ada pada power dalam muka saya kaku kan ni. Dia bisa, smile terus sebut tak? Terus bisa misu kena lihat itu. Na go classroom kan, na pernah kaji kena, munggu kau zo, ini bisa.
nào bây giờ hàng cái niệm rồi mình cái tàu cũng vậy chỉ cả là suy as anh em miss we mà có số đấy bilong rồi đấy học đó xong rồi sau này cũng sẽ cái mấy thì cái mấy tulum tại đó suy cái nó năng có thể concentrate tại cái năng có teaching hết chỉ này passion mà ra they have different backgrounds different ground of nào quay bây giờ sao mà cái lúc visit cái lúc chỉ sang quý bên đó là lúc mới về BBS học đó sao mà nhiều người là lúc là tôi là này là bằng kia sang cái lúc học đó sao mà quý này tụi tôi hay kể lúc là lắc lắm mà là kể về tụi này cô lúc là lắc kể về học cái lúc tôi BBS học được rồi mà nó một class cái background sắp rồi giờ học tàu rồi đấy xin mình nói cái năng cái tệ tới vậy dù xong rồi năng của lesson cái attention tới học thầm ha tới luôn cái cũng reaction là xong xong cái cũng nên gặp rồi nhiều khi tôi luôn về prata tôi luôn về anh này năng của class này neglect tôi đâu biết nên gặp phải bây này bây giờ nên ngày luôn xong mà yêu này đó他零水小水没，金水小水没，不弄啊，我讲reaction năng nên ngày luôn bằng cái class này tôi này chủ sinh水，那năng của class này tên tiếp theo để xem đó cái nhầm một cái kỹ năng là về evil là tuyệt sắc không nên là một patient the God gì cái năng của class của environment thì tiếng gọi là so anh ấy usa tiếng bram mà anh ấy cái patient cái năng lấy anh ấy chỉ được bằng lấy cái này ra remind người ta tiếng cái này creativity Maning baca tersibat creativity ning to sampai classroom go nang lesson plan guru nama ba out of box nang class go bloga creativity nang dage ba male na pena masih ba zai gana creativity za nang class te era le ansama class này bị soi bab jalan mile, pada go example le te wangai activities le classroom ne te ja, lesson sisi pelam tab jasa. Jika ja anu yang nam tu kau kata blog ya, nang creativity, nang mind ya, talent kau lama nam tu pesi ngam ba. Suppose ja nang telung ja classroom wale. Ma perlu iba zai. Morning but sibe các cái mà ta cái bằng rồi lấy xì luôn cái bằng về rất là mặc giá làm về out of box cái này tu anh em giờ niệm đầu thì phải tập pilu giờ thế rồi này anh em có mind gets tới đầu thì phải gets up tới đầu thì có creativity năng cũng phải rồi thế rồi này Bible cái người BBS có textbook cái rồi bây giờ क्या cứ giờ explain thế mà cái mà cái tây lúc cái classroom cái anh em tụi cái demonstrate thế vậy và tập thế vậy cái tôi sẽ dạy này out of box apo luôn ki ai cái rồi cái sinh để mà lấy được chỉ cái nào có creativity cũng phải được ta tìm gì cái này anh em có attention gì nào niệm ngắm cái chỉ ra rằng là cái creativity gì là không phải thứ dạy là đừng có teaching về effective tiêu này respectable life respectable như thế bị beli luôn anh ấy các cái tên là sang cái như thế bị beli từ luôn anh ấy đã bảo Malay cái sự phát triển can dạy lên giờ này có speaker pastor rai le sao na anh ấy các tên bị từ luôn classroom là cái ta đó khi các tên bị sit đi tới giờ luôn cái đi nếu gì từ giờ ta thấy thật thì ta sẽ làm bây giờ thì ta phải gì cái này nhớ từ cái lùi luôn và cả cái lịch sử nào mà này cả cái team mà cả cái ngoài mà lấy ra phải lấy especially young adults intermediate who will set up nè ego class để với sĩ bác lên người là silo lên class who will set up cái team ego class để với hi là Penui kerai tu kelas tu saya nak usaha menai di sini nama kaki kelas tu lepas tu. Intermediate, young adult, senior, sepuluh hang saya nak
quỳ bên đây cái bề để cái tùy sung cái click 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 hack cái nó work từ từ bao giờ cái bề để cái tùy sung cái người lên ngon luôn vậy lúc ta đem ra mà căn này cái xây của mình là gì vậy click 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 cái này giờ cái nó work từ từ bao suppose go ranking giờ cái intermediate senior young adult cái cũng giờ bây giờ xong bây giờ sao xí đâu ra sao xí mà cái đâu ra này đi ta liệt từ cũng attention nó phải sang mà cũng rồi giờ sẽ nó ta làm gì cũng sẽ phải cái này sẽ nó mi ram bị cái lúc cái sẽ nó tụi này liệt quá cả thế hiểu chưa pale đã tụi này cái này giờ groupism thì cái creative cũng tụi này cái cái groupism phải gì cái này là một classroom environment thế sao đấy chỉ có mà phải lo cái anh ấy bây giờ thì mình làm classroom của management rồi anh ấy tìm ra sang này aku beli sida menai bây giờ mà cả kia ngồi mà play ra cái pale cái này suppose go problem solve thế bây giờ chính cũng cái này mày dài mi tê lùng cái này mày dài cái này nang tê lùng ibe anh nhớ tê be tê lùng và mình gì cái này là một teaching ra tiếp ra kinh ra bằng bole ai cũng có situation đó cái nang na respectable person chúng ta cái quá giờ tôi bị bệnh đi xin nào này biết rồi sao không sao này nang tôi lùng ta cái này nang sam sa cái này nang quan đi cái này kia đi à nang này tìm sang tây để mà mình rồi cái nang một đi xin nào rồi mà nang số cái ai làm bằng này giờ là misunderstanding này phải cái nào còn đó thì ô số âm lấy ra học cái anh biết xong giờ điều gì tôi phải tập cái gì cũng biết class cái use ở đây rồi đấy giờ bây giờ lịch sử nào mình sao mà ta lấy cái gì đó suppose हम क्या लगा mind ते लुटे ते शिको suppose ये ना नंग सम सा जन क्या है ना नंग तो लोग जन क्या है ना नंग को appearance जन नंग ने तेवरा नहीं जन respectable जन ने पेरू जन अस आया ओजार ने का तेवरा ने ऐसे वो तेरिया ना कम में लोग है लिशिना ने जो argument ते मा है के रामा जाय मोशा ले जाय तेरा मा ले unseen problems and unseen solved to the basically. Clarity, I guess spelling kuilada. Sorry. Number 6. Meet student where they are. Nangu classroom nanu kai raile. Lishina me puku background sam kam le, pati kum le se na sam view le. Zai na piki ku family background le sam le sam kina le si me ku kalakane wangu. Some kina le sisi mam kina wangu, some kina kala ibe kina wangu, some kina kala siang kina wangu. There's something silu wang wangu, there's silu wang wangu. Pero te za class absent te ngar obje na kadung wangu. Bo puite za class absent te ngar obje na dung wangu. To see ze work only. And then also meet them wherever they are. Kono iku condition kasam amle sudu. Nang oza puina oza pena punui du silu za punui asebe gina wangza atawai lo punui du ga sielo plam sielo se kole punui du plam sielo punui du hatawai lo samge klai mana lesi mana poni le view bigo complex le view te jina te saida ki ge bamda ga 지금 point 아기고 맥라 샤브라 point 삼임 상로브라 point 이도 삼라 미만 있는 삼 세나 different 뭐래 나는 시나로 아상금 들어오네 아상금 하나야 네 point 블로그 하나 하나가 discourage 되네 나는 클래스가 하나 전화도 compare 마 아상 부이금 들어오네 어떻게 보면 아상 부이금 상말이야 남도 양식사 삼마해 까까까네 보면 나오네 don't compare with your friends. When there is a different background, different capacity, and different lifestyle. Sidaga oza Malaysia, nango Sunday school ga, BBS ga, meet them just as they are. Meet them wherever they are. Nango school classroom ga na punigo background za, typically him sa mga meditation.
class ya what the lap so pose na piki go akya kiba manai ke kiba ma go classroom na te lap so mondo discourse to apune ta mo te na class ya lo akam kya kam ki mo me te ni ki kiram ba lo ting zo lo ko tui so le na ane go teaching de ku yu su ye pose ke ne Lishina Madaga, Oza Makasanga, Anika Tay Logan, Punuigu condition, Punui Sai Sujan, and Hawaii. Number 7, clarity. Nana Kakatay was that since it's check, Raleigh. And you saw when some listen the see me mark. Kakatay is a lilane. And the Kambos as a mabule. Lysia Kazan. Nang ne kate si chapter na portion na sinteria bazari tera le ane ka kate be clarity ba male si sisya rale zai nang go presentation ja sitcha rale au spelling rama si tare foreign zemi koi bi ba si katan nomba zai mi sam sa ga katan nomba ba male tum mai lu da lu so lu pere ke da ta ki ta si sa ni te mare te no na si ang ya ai san des ko ga tai da se ma sorry BBS da conduct da se tum mai lu ya ke te mo ka sa ai sa think kung calendar ma lai kana serious business serious purpose the we get nice seriousness on it la anai go presentation is very clear They do, we do. And I know some of sit check. As a result, I present theory. Tunum tumba, me some saga, that we go teaching Mamma. Number 8, lesson plan. Okay, so again, I was a private school to government school to was a te tomlin about when I said this. Was a te tomlin. Okay, very good. Now we lesson plan te with one class there, okay? They munde te mong munde lesson qua lesson pakalo some house ba ku lesson sita di le la le class go na ni kya ko lesson ga te ru sa lesson nam ta ne u ko he lesson nam ne yak sa ko lesson ne sam ne ya ko le ya ko la ni classroom में ना lesson पे लूज़ा बात नहीं करो मिला नहीं दे पड़ेगा ऐसा कैसे बोले ना हमें वो teaching is effective way ना you have to do the lesson plan देवता जाने सिलो ले सिमा और बोम ले ना बंदी ना एक से ना पे ले सब क्या ना में वो lesson lesson 1 creation, creation. Lesson 1 ga creation. Only go be biasa si makina example lang creation. Creation the lesson na. Ka lesson plan na tapos lesson na to teranga I prepare se. Creation. Okay, creation na. Who is actor? I lesson na so say actor. Apo whole lesson na so say actors. Number 1. Number 2, background. Actor go background. Lesson go background. Let's see background. Number 2, background. What is the insights? Rangai ne the some that. Apo go chapter lunga. Ko rangai ne presentation. Apo lesson lunga ko langa rangai ne me. Kasi ko presentation la le. Let's see presentation jaranga and last ka application. Application part ka spiritual implication hai. Now ramda ka puni log base hoye ba ramda ka pe hoye. Actors ape pa kale na relation ka actor. So na actor me kasi sa pampo sa pe pa kale. Si pampo pe pa lu sa na pu background sa pe kale. Pu background sa actor sa sangda propenteria. Zana background ga apoda pugu background da ropenteria. Aina pelungki ga bamram za
cô rangai này mấy chứ creation nam cái I guess bây giờ cô rangai này đó sẽ là propenteria then a spiritual implication bukan cái propaganda bây giờ nó class cái design này mai này क्या आपको creation sẽ là một cái table này bác phụ bác cái này nó ngốc không có suy nghĩ cái sau này actor sẽ nó cái table cái này actorจะrada sehingga rada saya nak ralu ke Adam ni ia belada itu nama dia betul ni ibu picture dah dah buku background saya kau nama ruina tu kau lap lena pokoknya betul orang ini pasti dia kena jam na tu apa passing dan damai le buku background saya creation buku background saya mana ini betul ni deso orang kalau tok pakai kalau kata jam na tu apa passing damai le creation buku background let's suppose na ramai ni buku lesson go presentation dah anu isa ranan damai pumle ragu purpose kan damai le purpose kan lunga le buku sa presentation ke gudai lesson go insights nani lesson plan ja tewi ja na class value iko le misali ring ko na param le lusi class ko le nani class go ja lesson plan te mo ke ko lesson plan te mo ka first class luga पैदा दिया सोने एक्टर में को बैकग्राउंड में को बातें को में बोले जाए अन्य सब में कंफ्यूज थे स्टडी थे मत पैदा का स्टडी थे मत लू जा क्लास को लू पैदा का क्लास ले इफेक्टिव थे मत है नाम रम पैदा है को रसम सा लो ये हताम ने ये रसम सा ले रुसो है दी तेलो बोले स्टडी थे मत उजाम ने कुछ कटे पैदा का इधर ऐसा इधर इफेक्टिव थे मले ना माई ना वो टीचिंग के इफेक्टिव थे ले जना nang lesson plan tu le uzam ram siang ngai sulo class go maksud ga nang sa za ropa zum I class go zena ai za rozun no le ai za rozun na le kasi za lesson plan doesn't really sound like it ai za BPS school na mag le even private school ram government school ram nang lesson plan tu lo gutle za na me system plan hote नाम रखो तो तेरे सी होगा ना उजाम रखो लेसन प्लान ते मालूम लेसन प्लान ते उसे उजाम में लेसी क्या सांसे बरो क्या सांग लेसन प्लान ते पहला मैं राम में स्कूल के विज़डम के उजाम के वो नहीं पुनिया परफेक्ट लेसन प्लान ते माँ क्लास में बोले टीच इंडिया के का उजाम को विजिट ऑर्गेनाइजेशन टीच फॉर इंडिया है सीखने वो कर Punya punya keteba samai keteba samai timbul dari sini क्या proper thing lesson plan tu classroom juga ayah sih sekolah bisa teaching tiba nama ramai interest from somewhere punya jaga dan lesson plan tu bisa secular school tu le jana ni BBS ke punya ke textbook page ni berapa bisa punya lesson plan tu bisa punya class bisa nama class effective tu le sebenarnya right Posigan we have no interest in the request collaborative anoi bigoruna masiguruna ngelu zata da makak yeah and here we have to pick up kibe teaching technique rame ko korama kibza nangu teaching e collaborative rale idea kibrama ma kibram za idea wila la nangu kwete uza nangu teaching e nang tu le collaborative tu le lifetime teacher miring kete anu uza asana le mai BPS rom loi le uza tu ta le se maka miring tingga once uza tu di uza za ne long bam rang ya gram ra le zai active listening very important. Now, if you want to become a good teacher, you should be a good listener. Now, when I say that, suy tôi cũng thấy một cùng sắp phải câu giải, có lùng sắp phải cái gì ạ? Nên là mình class sẽ đi đấy. Now, when mình một class cái sẽ cũng đã sắp phải cái gì? Cái sang sinh sắp phải cái gì? Có lùng ra sắp phải cái gì? Now, mình nâng đó cái miss point là số phụ là sam phong phải lo cái
he wants to tell something. Cái sang đó cũng sang đó sẽ xuống bói này hoặc rải này. Ram, bây giờ ram số một cái ram số một cái lên số một cái. Một class cái, if you want to be a good teacher, effective teacher, you should be a good listener. The Shiname, câu sao mi, người ta câu cầm bầu mi, câu rải này mi, người số cầm bầu rồi, you have to listen. So these are not according to their needs. You can present to it. When we câu cái năng mi beside she said, năng she get paper ngầm con. Năng của class cái, năng phải nằm đấy xíu, tôi sẽ khi ngay bên đây. When we câu cái năng mi bên năng she tao có hết. Teaching tới sao tới ra sao nó. When we nghe câu cái năng mi bên năng she tao có. Cái này xin làm cái này, miss coi anh nhớ cũng này. Sao đó nhớ cũng này ra các sáng sớm bao giờ sao sụp lối cái năng rồi ỏi yên, bên này sẽ có năng mẹ, bên này sẽ có năng mẹ, bên này sẽ có năng mẹ sẽ năng xin kịp, bao giờ cái này năng gọi là xin làm đó cái active, đây là cái năng gọi sang cái effective đây là present đây này lấy ra ha, you should be a good listener. Free of bias. Classroom ke anui partiality kung kare demara lay. Sometimes ignorantly. Jadi semua. Itu sih dah. Anui partiality bias de vile betul. Question de ne lu kan ne dai. Mixer pi de pi lu, nada pi dai. Tại Wong xin Taiwan Wong đây đây, chỉ là nam mang cái sáng, nam mang cái sáng, nam mang cái design này nếu hay riêng, riêng sẽ nếu ra đây, thế này rồi rồi này ta sẽ cũng này, ta sẽ đi đây, riêng mình đâu có bây giờ tiếng cười này, bạn mình đâu có đi tôi làm gì mà, bạn sẽ là sao vậy chứ? Classroom cái partiality. Nanga sima, ya sima, anai deusi, jatuh gubro lapo ni. Tahu nang ini so, ini ya, nelu, nada ni dah, nelu buku base keren dan ni dah ya. Betul, mana so ma, nam ramai sisa lapo ni. Jagam se nelu kelas, ane go miss pia, ane pasok keren ni dah, ni Malay, pipi Malay, ane Taiwan Malay. Ane kiwang na, lot of complaints. Say that when you might get registered too. Pose it na anu classroom good design na. Anu go class na bias them. Best le ja pasai le doi sungam ling le doi piang le doi rahang le doi lem le doi ja ka koi question be jai ko be jai nang go class reason ra pi chak ko zaga ka kru na ra kla le na ra kam lem ta du rahang ta du ra kam nang classroom environment है ऐसे तो ले रहा है nang tengah bias tu mana le classroom tu saya na nang class ke bom है hai menazan samra zai ning rale zai ti rale classroom ke discrimination mama rale ke hong kan re te ma rale anoi mise te ba anoi le uza ka ke te ko ke sile ti kom kai si yo ba ning su cái một cái này, bây giờ này là xin làm đó là tiền đó là tiền này này, cụ thể đó là cụ thể này này, mà cái này cũng như gì là cụ su này này, à sẽ đó thì cái sao này, là xin làm này, bộ sa ra à số cũng mọc đâu, giảm đó là không đâu, giảm đó là sẽ đâu, tuổi này tôi là exam tôi ngay ra nè, chỉ có sẽ là exam tôi BBI. Ni kau mahu jadi BBI berapa tu siapa ni na? Kau kan ni tu mak le sama apa yang kiri tu? Aiza patch up program ni. Kau jadi kan ni Sunday school BBS ke? Kau sahaja ni meh. Nang classroom gitu saya. Nam le itu dia tahu elo. Angkat turun ni hang turun ni putih sulo. Bias tu sulo saya na. Banyak siapa? Saya pernah men, lewat kau le, bawa le, naik kau le kau le. Đa cả nó mà gồm nhà lên dùng giấy rồi bay đi với cái tết sẽ
是不是？啊，基เลวง Sunday School เลวงเนี่ยเสียงของอย่างเลยนายก็สุขุมสังหารเลยเล่นดูกลายยิ้มนานเลยกับเพื่อนเดิมโลกะนี่นากุมแบบนี่กี่กุมลงเสียมา Crocs เลยจะเสียแบบฮัตตุยกุฏิแบบพิศพเลยใกล้ลงสามารถสูสีแบบใกล้สุดลงวันนี้เลยจะใกล้สุดก็สีแบบลุยลุกใกล้ของคนเลยบ้างต้องสามารถหันเบรกเนี่ยเสียจะปุ๊บคุยเล่นสองนาทีเนี่ยก็ตาตั้งหลักแกก็ไม่เลยบ้างเลยสิกุมแบบนั่งกุคลาสให้ง่อยบล็อกแกเนี่ยจังหวะลงหับเลยมาสิมาเลยมาเสียเลยไปเจอกันเนี่ยมันนี่ตั้งแต่สาวไว้สุด because you are in the God's business เรื่องแบบไม่ไม่ที่เป็นกู business กันเนี่ยก็พอดีจังเป็นกู business แค่บางทีจะนั่งเร่งเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเลยจะนะเรื่องแบบบางทีเนี่ยรู้สึกเฮ้ยไม่ต้องไปนั่นเลยที่โต๊ะเราไม่ต้องไปนั่นเลยที่โต๊ะเราบล็อกแก那很小的，很小的，或者呢 ，by any circumstances，能 class 嘅，能 bias 對數咯，即係 discrimination，係啊，你貴咧，啊讓貴咧，啊是比咧，啊是冇比咧，嗰時嗰個 discrimination，俾幫數咯，係唔係？啊，你個 teaching effective 對咧啫，啊，係啫，pour les gens你都聽下，你講咧，即係呢。Children of God, ina ka classroom amram sa rana amram ne. Kasi ba nang wala. Nang kinam do koi, nang pinam do koi, kung sang nam ba do koi lekan na. Nang no ka lo o rana ne. Kasi ba nang go spectacle. Nang pi lo ka ay rana lang ko le, rana lang ke ko le, hara ko jam na le, I rana amram do ka kat le re si ba. Nang ta ka pa mai na le. Ay kinam na sa naแต่ที่เธอเรียนซ้ำว่าแหละสันเอเวสารามในรามเรียนซ้ำว่าแหละก็เสียเป็นนำเตี้ยชุลนำทุกโม่ไปดูโอ้ไอ้จากรามนำเลยก็เสียเป็น spectacles นะใครอ่ะคนนิ่งสิเว้ยนำทุกโม่บลูกไอ้จากกินอะไรภาษาเลยเป็นนิ่งกันชุลเป็นไอ้จากรามนำเลยเสียบุนั่งตะแกรงไปบ้างไหมล่ะ responsibility and accountability ไม่มีเตี้ยสิบ้างมั้ยTeachers with this gift have high level of responsibility before God. Main dage pele ni, unai kana ka anui bage pele anui leuza tuli ni. Pong ka unai ni poi ka za he. Unai le BBS ko student de wa me. Anui ne unai do dei di ko. Aka anui retire pe de, aka anui ba pe de ni. Na somai na next generation ba pe de lang me retire pe de ni. So Rama so again I have a good responsibility le. Namu period of time get one na so na te ba ka anu retire pa ti na tu da ba ka ni. So na lu mo on te ba ka ga he. Ku period ke te ku. Lang ka na me go period ka. Na me te ku hi ko. So you have great responsibility before God. Nang may ko timing e pele, nang may rang kang le ulo pele, may riret e pele, nang may rama so ga responsibility di sang de pe ko. May ko responsibility te ma le zai na. Rama so ga wong mai zai na. Alo i rang ka le ulo, wa wong ne ke na ya te lu mok ta le. O mai rang sa ga me lu le de sui pro de sui. Tôi lấy ngón tay lạc cá, cái lưỡi lấy ngón tay lạc cá, xong ngoài ra nó năng có cái sự gì, năng ý lên. So you have great responsibility before God, as they are entrusted with the spiritual well-being of their listeners. Then we do our task, God lay. Either not only just responsibility, but we are accountable. Nukarang dibza. Atau pebri na maksa anai ko time nya mo ga anai na telu maka mi do tu da ko ga se William Carey ne ring so da lu tu da do ka nam reason na alias my pa Christian te parai pe na tu da mo ka he pune tinga Sunday school sarha tu sila simram na ram ko rom ram ta kai ga ndau ka Sunday school ja ai mana bam ko na pa no na bam ko singdu Bambai ke sport ram ya Sunday school ke uja sport me ke na Sunday school ke class to le la ti ga ai ka pau
cái gì khác yo Argentina ấy class cái làm tàu rồi đấy ông Paul đi làm sang đấy Argentina bằng xe nó ngay ra cái đi rồi si pom ra Bible class rồi Sunday school that's it thế này cái Assam cái Presbytery mà thế mà đi hay mà nào Bible study Sunday school rồi ra đi baptism này tôi tao gì cũng thế vì cái Bible study tao gì cũng kan sok ne Bible sa pa ka sikam simiga sima sita ka tikam simiga sima Presbytery ma Bible sin sok se si mi se Mosia ne Israel lu mo ba pra sam sa la san se tu ki ka se ga he mo sam ta pria sa pa no se bria to le Bible si mi bi se ne cha bo ne ra sam ba Mosia ne Israel lu ga mo pa ka yin ko ne do ra mi sta la ni Israel ka pa mai he Mosia ne Israel lu mo pa tle asalum po kalu ko ne do ra mi ko we do mi ko ta te mi le si da ya thế rồi phải Bible si mà gì gì bằng mà xem mà có chỉ cái này xem ra còn nếu mà xong tập riêng sao vậy ta thế rồi là Sunday school bằng gì thế con vì này anh ấy cũng phải là responsibility rồi nè mà lại accountability Rama swaga nam tinge nam duk tera hang langai bisa nam nentu maklay pose na pose da point na zainin lidal ule nam rahang alebam tu me nam Sunday school za te ongyan suk langai tu me BBS za te langai tu me nam tu mak ta tu me pose na zang point na sia di za zang point na zainin suk ule sa pa ma ta tu le rang se le ong pe go ite ma ru le le pro de sui le min zu da atwa yin zu da wale dan zu kam le pose na not only responsibility but accountability before God. Number 15, where that emphasize on truth. Nang Sunday school ka samsa zai na, BBS ka class room zai na. Speak the truth. Nang nom tu ne kai soi sulo. Simak le I rangai dai le sebita. Simak le tu oh I next class ka rangai dai le. Oh, I good day na rangai dai le noi. Sebita. Ada sa na untuk kai sulo. Sam dam untuk kai belam. Nasi ja nang simak pa na sam dam su untuk kai sulo. Speak the truth. Anam so ka sam nang te no. Kai sie sulo lu to sulo ka na sam ja. Nang sige te ra le. They are motivated to discover and validate truth, ensuring their teaching align with the biblical accuracy. Alignment we pui pie bela me. Nang samsa nang teaching lay na align with the Bible accuracy. Bible go sai si ja nang ja pui zun ze ra. Accuracy. Bible ga sang na se ran run le ga se ga nang zun ze ra. Na nang samsa ja alia. Se yang ze na. Se yang ko na ra samsa ga ko. Ti wo na Adam nang ko na lo. Ia lia men bai la le. Zun gel ko ba bia palo sakra pe che. Idin meri le saryam gam sa ba le. Se yang na ta ba le bai ga saryam gam ba le ro. Bai ro. Le se sang le ba king mo chok. Sẽ ring sim le ko le. Ba sam se si ga mi ko le yu ko le. Le bai ga ro ma se. Le si gom da ni se yang de sa to kai zhe ma la ku le. Bible ka to ma pro ma. Le nang si zam to kai zhe na ko na pai na pe ge ri mai lu ta du sui. Na ko se de school za de ra le, ku sing di ra le bam le a lo ri sui. Ho zi ge ne. Na Bible ge ne pien zai lu za. Sam sai ra le. Sam sang ge na process de le. Zai ne inspiration and transformation. You must inspire. Nang student na ganang inspired. Asta asal puigum je. Ido uzo ate ni le na kya ga ido BBS ka Sunday school ka. Zang puigum de ido uzo ate le. Zang puigum de uzo ate le. Pas swai mo par le. Wani ne no mo iru ne.
Pasam sane do sayirune, but takne do no irune. Tapep do no I, tagap do no ile. Nung nila admire ko ramela le, nung class ke. Nang nesi maka. Nung kilam mo na, nung takte kali ko ramela. Nung miss kita na ite, nung sir na ite je. Nung admire ko ramela ko ne. Nesi mak. Nung pai ni te taktu, nung itu long taktu. Pause ke na, nang nung student na ke motivated, that inspired. Nung teaching. Now we go behave, presentation, all-round presentation. We some salada, we the long leda, we buy the leda. I said, but how deep effective, and we go teaching effective. They will say, "Na, I did talk to you." Because in the classroom, there 4 corners from me. When they do, she get, "What ye?" They look at it. Then I hang guy him there talk with that. Now they influence them on the na. They bring me na thousand madaga influence them. See madaga inspired them on na, motivate them on na. You have inspired thousands of people. They bring reformer am hang cabinet. Mahatma Gandhi, pakaran le. Kada India kada swing na is independent world. Martin Luther, reformer, pakaran but they bring swing is reform to gamble. Nangu class ka, ina hangkre ko tau ka hangkai ko tau ka reformer gamble. Si madaga nangu teaching kana, nang talong kana, nangu presentation, all round presentation kana, puni daga inspired motivated because they can become a transformer. What is a transformer? Motivate them is very important. And we know direct punida ka televisi like motivate them is a punikaran the ning the pose the that's very important. Good teachers always motivate their students. Usa ki ima lisinam do motivate their go. Yining daw le, siyang gambigambi. Janda daw ka isang sila. Say ka. Uy, pupuy kilang quarter na pa kaya singpo ba ko? Agidi ko. Polo pa sindang polo pa. As janang ran si sama. Ume polo ba? Hetong oy po. Pa polo le patay ko he. Ah, pata muy daw. Yang po biri le. Daw ka he. Janang ran si sama. Pati sama. Pati sama. Bigan. Ito, ano po, pakita ko. Motivation. Na po na say ko as, mo na natin si salit. Ang karon eh, nang ko ba eh, kaya magiti bigay tato ko, kang roga eh. Ngilele sinam mo mo le. Say ko ra. Motivation is very important. Ano ile, usa malay na sira, go class ko to say na, namlo discourage na sila. Nangagum ko, nangazang zoma ka, nangazang riya sama ka, nangagum tilome, zangum tilome, ino randi ko dasa maka motivate tilo. Siapa dah les nang le, rahang ibe, le ibe be, nunga le poi nang le, ni sering sam, puani ang ibe, nunga sera, le, mika ning dola, poi ni le, puani ang isang le iba, puani ni isang, dan mong tapi, dan nya tapi, motivation. Good teachers motivate the students. Every class that design harui siga motivate lo, kalong bisig do motivate lo. Nangka osa tepse leaders, somai go leader ram so ganang kan taule sabe ka tele. Nang samsa gana leader ki be para zaina harui siga do pe pui ke ra depression do sura kan tobe harui banai be siga tobe se ngorang signa. Nang teaching motivation lagi the tuilo right I guess God can arrive. The influence of a good teachers can never be erased. The influence of a good teachers can never be erased. Usa ki me ina nam tu ke influence tu di ba puniring ting ate to di ba Tayong swing ka tayo sila kay
mai nang tulung ibe nang samsa ibe nang teaching ibe poni ibe zai ibe na nang lu te ni be ni lunga rimai di bza nai simon the officer people sang ba as sang kui za pe ni muri su ile high school tanga aflong ke ago science teacher wani tet asimi yang Malaysia screen tak pling pisau le hambre police pai pling tapi tapi kakak science subject lo yang pakai zete engkau lihat ni saya kau lari sakrapati sih kau bersih nak sakrapati engkau lihat ni saya tengok lari tu lo bisa kau gua samsa kau gua teaching one is suti kau tenata semua kau sampai ingau lari ada ke influence dia bisa kau sampai iras tengah malam isi bau sampai ngai lagi satu ngồi với ta có cuộc đi sinh thật sự thì nói gì cũng vậy nằm một class nằm một cái gì nằm này influence tới điểm gì nằm cái tế bào ngày nay cả buổi cái đó nằm này influence tới điểm gì iras tới ngầm lắm nằm lesson này cái tế bào gì chỉ tao thấy cầm một cái này ile chỉ tao thấy cầm đấy cái này nói chung nằm này influence tới điểm gì iras tới ngầm lắm tiếng gạo có gì cái nằm samsa nằm là cái nằm spirituality nang tulung ibe plale nena desinanda ke influence de lo ki bige spiritual ke tu they break lung se no de lo zaina they will become a good citizen anui zeme ki me pako zeleng rong in pui ki me pako nawa me ki me pako so this are the society le i ke ho le se ba ra le bi in zu ta le zu iran sa le se da ra le Mamroge kaga teibe ta teibe ze ilang ta kale balang mana anu irape Jesus Krista Jesus kesang be kaga teibe pe sang ze anu iswage long ya gai le zai namai nang hare ze te bai be ze so mai ge parasi ngau le nang le ka tei gai be le sinama success te pe loge nang suge penyu pe gai le zai nang ne hre za ke tai gai ba rasi za nang no dai le zai bunui ring ting ge long ka tmi ba zai sui kan tha ba nang ne le gai le hang ka ring ting ge nang ji ge ne success de ba ngau lu ba za mi sui ka da sang ba le si ji ge ne ka ka tai ta ge lai mak za Rada ke pilu za akalom benai teriza teta pamlo za benui gai le amen. Bisa aim dari ke amen.